Molodan jeng aja keluh. Molodan ajunan seandian. Mampu menabi ajunan bisa molot pribadi cek sain nah. Umpama ajunan kelar ajeng unceng tatanggana 200 orang cek sain nah. Engki mun umpama kelar namung 20 orang cek sain nah. Umpama na kelar ajunan 10 orang sae. Umpama na ajunan kelar namung 5 orang sae. Umpama na namung kelar 2 saya juga benlaken wa duan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Monggo ya tore nika molot juga. Mak tega perat gue lagi Allah. Padahal kita sampai ke 12-an. Jadi si mampu amolot pribadi cek saya nah. Gimana bi amolot pribadi kenjeng aja keluh sampai tang tang tak uli. Molot pribadi korja maksa akeh. Dan kadang sebagian daerah ala ko sa tahun ke Malaysia pan mole pahe komolot kapi sampai andi otang ni kata uli kanjeng Nabi ni ser pahe molot sampai iyo otang ni kala biasan bisaos kala biasan nggih kadang pajeng aja geluh berkada bada sing ngangkui galon macam-macam bada sing ngangkui beras kan sakampelan sekemi kilo kan senaparatos ya lebih satu sargana. Bada si minyak letek, minyak nyiur, aku kan sadrung. Bada si berkat ajam. Engki ajam mata ajam modi, pai ke berkat. Aduh can gula ni seraya Allah. Engki mun ngan gula benempian beni kiai reng awam. Mun kiai na si aban surban pai beri berkat ajam ya tori berkat ajam. Mun pai pancoi derem. Molot panik kadebun ke muslihat nan beda 2 ekwa. Eka beda. Nomor situng molot pribadi. Mon mampu molot pribadi cek saya nah. Nomor 2 molot demokrasi. Katipan apa molot demokrasi? Bade masjid areng bareng molot demokrasi nyaman. Saya nyumbang ada saya tak nyumbang pada tujuanan. Saya nyumbang oleh berkat, saya tak nyumbang oleh 2 benanan. Ini kayak kocak molot demokrasi. Tak apa-apa molot demokrasi. Sepenting kau le kalaban ajunan nyambung ka Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin. Hamdan yakunu ridwan wa mardiyan 'inda rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabish syirafi wal butuni syiraf Al-Musaffa min Musaswi Abdillah ibni Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdul Manaf alladhi hadaita bihi min al-khilaf wa bayyanta bihi sabil al-afaf. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Samahatal ulama al-'izza, para masyayikh, para ulama utama epon dak keajunan Ketua Takmir Masjid Nurus Sabah, ajunan Kiai Agus Taufik, juganan ajunan Kiai Haji Asy'ari Hasim, ajunan Kiai Abdul Mukib, juganan sadaja para masyayikh langkong-langkong, Ustadz Fathur Rahman, sedaja para asatid sepangapora dak Kasem Agung ajunan abdina tak bisa nyebut setong bersetong. Langkong-langkong juga kepala desa Lempung Saleran Semulja Haji Khairul Anwar, juganan sedaja remaja Masjid Nurus Sabah sesangat abdina hormati, tak kaleb dak ke grup Jamiah Hadrah Rohah Sekak Dima, Kak Dintobedi melantunkan suaranya untuk madaih ngalam Kanjeng Gusti Nabi Muhammad
si insyaallah deki bulu kolek kaula kelaban ajunan ceke kapi mak bisa suarana nyaman mau ning gula sering tapang kipas kancai ponduk panika dadi suaran macekeun bulun kolek keng tahu ning bulun kolek si kamma aduh dari somber anyar insyaallah moga paringna istiqamah moga paring tambah macuh Allahumma amin. Sadaja para jemaah pengajian si hadir saat mangken muka-muka kaula kalaban ajunan terus nyambung dari dunya kantos akhirat dari dunya kantos ka swarga Allahumma amin. Sound system tolong munyi penyaringan volume angkaan kimun keng deki peka patanggung jawab pegulah minta ke panitia kata Rustam salah si menghubungi gula nika sekitar 3 hari yang lalu cak gula nika dai muda telepon lamang kadepan nih anapa tina mak sanggup karena telepon langsung lestaren maurib engki langsung ongku abdi namangken andi acara nang ibaru muka pareng nanotot nika lai telepon melolo tinggal tak apa jadi dan gula depak langsung acara masa orang na cangkolang sering kak dinto estona si yundang kehori cuma apa songkan saja kehori songkan banyak mau beliau songkan ampun kemalik lai paring ereng ampun jantung agak disalah tak bisa dakwah untuk sementara waktu kemusrelakan songkanan juga satu-satunya mau beliau saya tak songkan ini kan namung kehori liasin suaran pakun ngejreng nyaman luar biasa abdinat mator ribarin mak bisa suara ajunan nyaman terus pada buamu nyimbek takai engki punten keng nyaman unggu engki mator sekali itu debun ki hodin beliau kak dinto tak pernah ada selain aing pote tahu nih aing pote sekamu enten nika luar biasa situng beliau gula andi penyakit menteri peren cepat saya nyaman penyakit TBC tekanan batin cinta anak apa lebih cinta ke Rasulullah yu entan gulandi penyakit nyaman penyakit kan itu asma sesak nafas jadi tak ning server gelu tak ning wat gelu biasan pah tepeke makanya nyontuan yang daripada cepat saya terus gela istana mangkat kol telo abdina asar awal asolat pah langsung mangkat dekat dinto cuma perjalanan insyaallah itong bitong lebih 3 jam benih keng polan jauh buntan keng jalan tol ngantol mangken swadaya masyarakat sombongan yecor keng lacor ancor ti seporana mana lebih lambat ni sekoni ki bani gula bani lambat nah keng empian ngada gedung arah sekejap termator iki mater manfaat mater barokah katipun apa kabar ajunan saya saja. Oh kiba korokan alhamdulillah ngereng menter terus saya sakit muka pernah cepat baras muka bekoh saya taman saya capo ojan pareng na barokah muka ajunan saja si bingung pareng Nabi Allah pailang bingung gante ka jembaran muka si andi otang pareng cepat kelar majar otang aku ngaku rudu amin ang bab otang mungkin lah tak kelar muka saya mau tangi pareng nalopa keng tak kira lebih bang mekar wah muka barokan pengajian saya tak gelem andi anak pareng cepat andi anak abo si amin umur 7 tahun besti mau umur 7 tahun pas andi anak deki pas nyosoanan air asina kadaluarsa pas sake potrana pada nyaman muka sareng Allah saya tandi laki pada cepat baju laki mungkin letak kilim baju laki gula pada mayu jonjo mula tua sorry ya jo binin sahab perbatang kepar ya tining Nabi saya kaleburi kaula kalaban ajunan engki kadin to Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi muka kaula kalaban ajuan iyaku umat Allahumma muka kaula kalaban ajunan macam dak ke Nabi Muhammad Allahumma sampung aki ngereng ate kaula kalaban ajunan dak ke Nabi Muhammad engki arang sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
وأشغل الظالم اللهم صل على سيدنا محمد ظالم بالظالمين وأخرجنا هم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Para ajunan sesami mulja apa-apa kaula kalaban ajunan mak ngistuaki dak kemulot ka adinto penting ka angkui ngistuaki dak ka maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan paling penting ka angkui kaula kalaban ajunan ka adinto tak lepas dari Nabi Muhammad leres tanggi. Apa-apa sabab asbab Nabi Muhammad ka adinto pungka kaula kalaban ajunan rancak mun lepas dari pungka tak kira paju rancak mun kodung lepas dari pungka ekebay notono sabe dalem tomang bener iyo bar keng mun rancak cekak dak ka pungka maka larang argana mak bisa cekak dari pungka kaula kalaban ajunan pasera pungkana Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi engki molodan kala beden molodan cek jeung aja kelu molodan ajunan saandian mampu menabi ajunan bisa molot pribadi cek saen nah umpama ajunan kelar ajeng unceng tatanggana 200 orang cek saen nah engki mun umpama kelar namung 20 orang cek saen nah umpama na kelar ajunan 10 orang saen umpama na ajunan kelar namung 5 orang saen umpama na namung kelar 2 saya juga benlaken wa duan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad monggo ya tore nika mulot juga mak tega perat gue lagi Allah padahal kita sampai ke 12-an jak menabi daerah badan panika molodan benar engki daerah Bengkalan daerah Sampang sampai ke Sumeneb benar juga dadi tak buan bu benar ben malam trema bi gue jadwal tege full pong bedan gue lepas ingat kak cerita pribadi cerita pribadi ibarin pada orang Probolinggo kan tahu kalau resan pada di Paiton dari daerah Mayangan kota kadin tahu unceng dan gula cepon telo are pada neng Madura engki are pertama entar kaki muslihat nana cabis ke musleh 2030 lebih ampun posak tak ningganggu mari ini kapah pindah kaki Khalil Yasin dari Khalil Yasin ada apa Khalil gula mana bidu ibu telopolo ampun tak bisa laful ampun tan gula padahal waktu nak kali itu orang 3 bulan sing undang aja pon akhir apa hentar ka gula ngican gula bisa tak kita apa te viral meleroti intar ke pasar mulai nah numpak sepeda Wahyudi lakar kita viral keng saya ngajak pada beri jandan hiu terus iki lagi aja terus telo are kak dinto pande pak kacompok minggu le tanya ki apa ajunan anu kak dinto ngundang ajunan bila kurang 3 bulan bisa dapat ke acara kak disakan beda undangan menurut takota akan tanikan beda undangan akan tanikan minggu le baca undangan panika acara ini akan dihadiri oleh Ki Haji Wahyudi Effendi dari Madura adik kandung Ki Haji Muhammad Khalil Yasin ni kon. Bi gule panglo ni kak panitia. Mak pah adik kandung Ki Khalil jak gule bani alen Ki Khalil. Ku tak pah ngucak sapora nak kiai. Kak din tu abdi na panitia keng kek teron ngundang Ki Khalil. Pah tak bisa kiai. Terus si nomor 2 kiai. Mun pas tada asman Ki Khalil acara apa ni tak kira rame kiai. Aduh, encan gule rekan pengajian tontonan pah gebay min ramin. Dadi akhirnya tak lama kemudian tapangki kala ben Ki Khalil dan gula. Entan sebelum nikah enggak belen je kalau pai ceretan. Pandepak ke atas panggung ku tak bagian jemaah bini an ngocok aku. Mak genteng alen Ki Khalil iku. Entan nungguan. Dadi tan gula pah matur ka Ki Khalil karena tan gula pacara maka ada
neng inung kesan ke hodila sebedaan motor karena pentung telok cepon semalam kita nonton gula mobilan datang ke ada pacara maka ada nanti gula nggak bela cerita nikah ku tak ke hodil pah bunga ya ko kakan gula pada busi beten kaula hormati alek beten kaula alek kandung Kiai Wahyudi dan gula bunga ya ko kakan iko kayak bungan ungku keng gula secek cara medeki bulu sebu terakhir napa iko pah jemaah ngocak mak genteng alen ke hodil iko berarti ke hodil tak pati genteng mun iya iko demun ke hodil terus iki jadi nika suara nika lepak saaki iki tinggal mantan barokah jadi si mampu amolot pribadi cek saya nah engki mana bi amolot pribadi kenjeng aja keluh sampai tang tak uli anyar datang oleh berkat wah alhamdulillah abdi datang oleh berkat ya Allah badah engki alhamdulillah ngerang atore lengki insyaallah alhamdulillah seporana gula terlambat oh engki insyaallah seporana iki mantar lanceng omor terteka hajat dari Kak Adim maju nah oh mak lambat Alisan masya Allah lah ngakui potra ya Allah care sarung care nggak kayak geding belet nikah terus aduh lede pak mampon molot pribadi kerja maksa akeh dan kadang sebagian daerah ala ko sa tahun ke Malaysia pan mole pahe ke molot kapi sampai andi otang ni kata uli kanjeng Nabi ni ser pahe molot sampai iyo otang ni kalak biasan bisaos kalak biasan nggih kadang pajeng aja gelu berkada bada sing ngangkui galon macam-macam bada sing ngangkui beras kan sakampelan sekemi kilo kan senaparatos ya lebih satu sargana bada si minyak letek minyak nyiur aku kan sadrum bada si berkat ajam ajam mata ajam modi pai keberkat aduh jangan gula nih seraya Allah mun ngan gula benembian beni kiai reng awam mun kiai nasi aban surban pai beri berkat ajam ya berkat ajam mun pai pancoi de remah molot panik kadebun ke muslihat nan beda dua ikwa ika beda nomor situng molot pribadi mun mampu amolot pribadi cek saya nah nomor dua molot demokrasi katipan apa molot demokrasi bade masjid areng bareng molot demokrasinya mana saya nyumbang ada saya tak nyumbang pada tujuanan saya nyumbang oleh berkat saya tak nyumbang oleh dua benanan ini kayak kocak molot demokrasi tak apa-apa molot demokrasi sepenting kaulah kalaban ajunan nyambung ke Kanjeng Nabi karena mau nyambung dak ke Kanjeng Nabi maka kaulah kalaban ajunan bekal bekta dak ke swarga kalaban Kanjeng Nabi Allahumma caklah karbada debu nang kitab I'anatut Talibin manabi tak kaleba Kak Dinto Sayyid Bakri ada bu bahwa man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabi faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dhalikal mawdi'a illa li mahabbati Rasulillah tining kaula kalaban ajunan mun intar kamu lot Kak Dinto sajah ota bepunten lebur ota bepunten kaula kalaban ajunan iundang kalaban punten iundang ota bepunten keng la entar ternyata molot dan Kak Dinto pas mau saki marhaban ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika baca Kak Dinto khusyuk tak khusyuk kerja ocole mercon bamunnya ocole mercon nih ser Rasulullah bani ser Rasulullah hadirkan dia Nabi salam alaika maka Kak Dinto faqad qasada rawdatan min riyadil jannah maka kaulah kalaban ajunan pada ban intar ke kebunan swarga ngecit mata ngecit dah cak ni kata ada etem nah arep mulai gelak kencoran tak kira nih tak kira beda ten nih
Tetanten mulai gula bi gula cilingaki ondem apote. Biasan candeng ko namun ondem pote tak kira beda ocean. Kini kail cilingaki corak cokop aing pote tak kira beda bitang. Terus hahaha. Lu dari Pak Kam maceraman terus lagi. Dadi faqat qasada raudhatan min riyadil jannah. Pada ben intar ke kebunan swarga. Qala ulama adabu kaula kalaban ajunan. Lah beda apar. Aduh, siapa yang sampat tuh ya? Napa sih keker? Pao. Aduh, lain ada celing kalau kapi. Lamun reng bini tak ning beda apa pah ngecit. Apa kau? Pada ben peraban tinggi tulis. Apa kau? Mulai jandar ada. Maki tobi tak kerasa. Jek binin siapa sih tadi? Salah cur nguncur. Capok asam aurat. Engki lang uncur tanah apa yu. Keng senga aja tangken tangan yu. Mana bi ajunan tangken tangan gula tero pangtapangan na yu. Pada ban gula ribarin ngisi acara neng Pontianak. Jareng numpak pesawat pertama kali tangki. Nakasambu can gula numpak pesawat na teh kurus satako. Di saking tako pasapun teh pasang. Kalau pai teh pasang ki dinoreng pasang kapi pah pramugari lebar cending. Udah langsung andi akal, miss, please help me here. Dan gula. Yang kui bahasa Inggris, kui bahasa Madura cek pramugari. Pasanongku bi pramugari, aduh, baun ya Allah. Cek pitan benteng baun reng cemabu. Baun reng gelis jauh, cek nyak tanya. Depak ke Pontianak jemaah na bagian binian pah beuyada. Aduh, ku tak pah nyosoy. Encan gula de remar ya yabes. Engkau ustad candul mawi. Tak yabes eman tak kau tak nemu boleh. Aduh. Faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Maka kaulah kelaban ajunan telepon ulama. Mun la pernah intar kamulot. Andi rasa setrum cinta ke Rasulullah atau bepunten. Korla macahya Nabi salam alaika. Maka ku isabe neng kepunan swarga. Abaring kelaban Rasulullah. Allahumma. Kalau bencatatan, cek sampai lepas dari kanjeng Nabi, cek sampai lepas dari bungka, cek kadang mangken sareng kiai sebeda kak dinto. Ampun iatur gula berempian kangku cekak langsung ke Rasulullah, kangku pakun agentongan ke Rasulullah, tapi kadang lepas seabe tak geresa. Bade saya tak percaya ke keturunan Rasulullah. Pada remacang kolang, menteri paling selamat Allahumma. Bada secao caan corak lah tak pati percaya lada remah lagi tu loh contoh polan be kau dah capo ojen ri berin aku tak pas pangeran saya panglo pangeran kak dinto beni panco pangeran kak dinto beko pangeran ni ko pas sampai ke beki nyanyian bireng mekasan coran disera orang tani mangken sena menpeko ikwa Musimala karni murtape ochana malolo muka bisa nyerah otang tak nambahin otang. Oh gua kopa. Alhamdulillah. Tinggal senajan japo ochen lah syukuri jak kapi dari pangeran. Syukuri semuanya itu tidak akan terjadi kecuali memang dari Allah. Mangkana ampon sanajan capo ocen ampon pancingan la doa bisa haus mantur barokah sakak dinto. Pada ben pancingan ka andi bini coba tinggal syukuri ka. Jalakar dari Allah la syukuri cobaan. Ya seratin ya syukuri. Saya coba syukuri ki ya pada remah. Ben ponekan mun coba serak tadi. Ki serak mun ratin umur 10 tahun lah kerso kerta gelem masuk. Mencoba umur sabitak ya jangan coba tinggal syukuri tanggi koros alhamdulillah lempo alhamdulillah mun koros alhamdulillah ya mun cak saking sepedaan tak pati banyak abin bensin tak usah ngegas sepedaan ingkol mabe engki mun lempo alhamdulillah ya mun lempo tak usah ngangkui kasor kan pakun lembu
Makila tek cer namun koro 2 hari pakun lempo. Nuh, badongku jain alhamdulillah. Jak tat Rustam mereka nak mak paraten. Aduh. Mak cara ngitek ajunan. Bada etek guru kada tat Rustam ni kang ngitek yang ejo kajo. Bismillahirrahmanirrahim. Ngereng ya atore. Obu panas. Pakolot tegul lagi. Terus, aluh, lada mawa berkata lagi, bro. Mulia you. Aduh you, anan you. Ya Allah. Alhamdulillah. Berkata payah, ya Allah. Kiba berkata. Kiba jajus. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus lagi. Kerja sampai lepas dari Rasulullah, maka kaulah kalaban ajunan ku bekal ekasarang dari Rasulullah sallallahu alaihi. Kalaban catatan jepon ki buru jak sampai lepas dari bung. Mangkana debun ke Khudin As'ad ka disa, bentuk syair serang ke Khudin As'ad. Bungkana nabi umat rancana kapi. Bungkana nabi umat rancana kapi. Rancak panika jak sampai lepas kapi. Rancak panika jak sampai lepas kapi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Aku lada pak lanjut. Ongkuan sampai kol 10 dekik siap. Kol 12 siap. Kol tu sampai laku. Kim pian nang kanto sampai laku gula mulia. Aduh, wah sampai laku mun sampai laku kamanto gula besti. Terus lagi. Katipan apa kaulah kalaban ajunan setero tak lepas dari kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Beda kata kunci dari ulama, mahabbatus syekh muqaddimatun li mahabbati Rasulillah wa mahabbatu Rasulillah muqaddimatun li mahabbatillah. Napa artena? Tining kaulah kalaban ajunan kak dinto lebur dak kakuru, cinta kakuru, ngastete kakuru. Saya guru ngaji, ustad madrasah, ota bekiai-kiai saya ngaku ilmu. Maka kak dinto cepon sebagai muqaddimah. Anda kangkui lebur ke Rasulullah. Karena beabaan sepah cinta langsung ke Rasulullah. Kan banyak tak uning ke sejarah. Banyak tak ngauningi ketipan apa Rasulullah. Karena lambak Rasulullah kak dinto seodik. 1000 tahun 500 tapongkor. Itu tidak sakapina uning. Seteroning dari pasera, dari ulama, dari kiai-kiai, mangkana kaleburi kiai, paratini kiai, kecintai kiai, celanya laka kiai. Maka kaulah kalaban ajunan kak dinto tangga, andi tangga kang kui lebur ke kanjeng Nabi. Pada benda nikah nih, nikah masjid ki, tas masjid. Panjenengan mana bitronai napa ngangkui anda, napa ngangkui napa? Ngangkui anda tadi. Tak mungkin naik langsung tak ngangkui anda, bener? Muntero naik maka ngangkui anda paserat anda nah ulama kiai guru lekak dintoh gula ben panjenengan seharus jaga baru manabi ampun depak ke Rasulullah pas tingkatan mahabbah dak ke Allah andi anda dak ke Allah mun lebur dak ke Allah maka kaulah kalaban ajunan bekal abareng ku laku dak ke swarga Allahumma amin Allahumma pangumuman manabi ajunan umpama inghi masuk swarga pah gula tada nang swarga gula sehari hi engki sariaki gula hi engki mun umpama ajunan tada nang swarga gula bede swarga bi gula sehari ajunan engki ki mun pada tada nang swarga tinggal je ada seharian ka keng manter masuk swarga kabeh amin Allahumma masuk swarga ni karing bareng ku laku cepon pangeran wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk swarga kaulah kelaban panjenengan abong rombong na As'ari masuk rombongan kapi rombong na Jamiyah Hadrah masuk
tak kira tung ibang, muntung ibang. Rustam, mayu masuk surga. Kita ada kamah, kita kami. Mayu, auba ka buksunati. Tak ada buksunati malaikat demah. Ki anu, ki nyari anan. Oh ya mayu, pindah ke buksuti. Dai aku laku. Engkor lajak norok rombong na Sahroni. Ja iya mun zaman mangken. Kojok si terkenal. Mangken paling viral di PR nikah Sahroni. Mak bisa. Nah, nikah dari saking canggih HP. Baaban orang baba ampun lajak urus sebarang. Lah urus keluarga, na urus laki, na urus bini, na tingkan. Kila doa, kisah sedo seeles brimob kak disa. Afan mantar masuk aswarga, maka dinto nisar. Ya pada apa cek lekar takdir dari Allah. Mantar guleban panjenengan daripada yang selamat kafi Allahumma. Ketipan apa kaulah kelaban panjenengan setero tak lepas dari Rasulullah. Setero cekaban Rasulullah. Abu Dabu tepan pengajian alhamdulillah wa kodung koning ya Allah. Polar nyaman Laila ya. Kan beda nyanyian di TikTok saya terkenal mungkin. Laila semanis aku dung mira. Tika paling ratin tadi sa alam tunya. Saya kudung mira sing abas tepak kasih sepo. Enggak bahaya tah. Njok Lailan nak anak sing abas kada luar sah. Ada pak ada pengajian je tak ning serius gula menabi pahatan penten deki pengajian pak tak oleh napa sepenting beda saya kasangwa sareng ajunan iki dah melanjut saya pertama mentero kaula kelaban panjenengan kak dinto cekak ka Rasulullah maka sengak palebur ajar dak ka warisna Rasulullah panapa warisna Rasulullah ilmu ni ka warisna Rasulullah tak waris hakipan ponapan warisan utama dari Rasulullah kak dintoh ilmu. Mak bisa asbab ilmu gulaban panjenengan bisa salat, asbab ilmu gulaban panjenengan bisa istiqamah kang kui alaksanaki kebagusan, asbab ilmu gulaban panjenengan ngauningi katipun apa Rasulullah saena. Mak ngabes kabarek kapi. Gula patek ya bes sakale. Sakitnya tuh di sini. Sabab ilmu kaula kelaban panjenengan ngauningi katipun apa perjuangan ajun Rasulullah. Sabab ilmu kaula kelaban panjenengan pahoning katipan apa Rasulullah kak dinto akhlaka. Sabab ilmu kaula kelaban panjenengan pas oning katipan apa kalahirna Kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Mangkana ilmu ajari pertama, langkong ilmu agama. Dadi gulaban panjenengan sebelum ajar matematika, sebelum ajar bahasa Inggris, sebelum ajar biologi, ajari keluh Al-Qur'an. Ajarikan lu kitab supaya apa oning katipan apa sirana sejarah Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi ajari ilmu ka pengajian intar cek kan naka beda pengajian lek kiai bisa haos bola na deki kiai kita viral lepas ajunan tak entar ampun intar ka pengajian panika karena man kharaja fi talabil ilmi kana fahuwa fi sabilillah iku. Tining kaula kalaban panjenengan mun keluar mios intar ka pengajian, maka kak dinto pada ban orang aperang kalaban orang kafir harbi, pada ban gula ban panjenengan ajihad fi sabilillah, mun jak saking mate, maka mate na sahid. Mate pon apa? Traumati sahid apa punten? Traumati sahid. Ya tore mate mangken. Mun gulan tentak mati ya. Terparing lanceng umur kabeh. Jadi ilmu ini kayaknya ajar ilmu ni kamalarat luar biasa. Tak pada impian libur kareng bini lamba, mun reng bini panika kocak ni sakoni kata-kata lebay bayi lah kelepek. Bagian dengudan pah kocak ngakui bahasa Arab. Al-uyun tan sama ru'at walakinnal qulub la tan sama uhib. Napa artinya mata bisa lupa terhadap apa yang pernah ia lihat, tetapi hati tidak akan pernah lupa terhadap apa yang pernah ia cintai. Kelepak mun reng bini asyik. Kelepak. Keng mun ilmu pun telarang ilmu panika. Atini kullak uti kabakdi bagi bekton kapi kasengko mayu ajar kapi kasengko mayu kapiaki kangku ilebur kangko engko abrianing sabaro. Nih kamun ilmu. Tak pada ban reng bini. Keng reng bini mun kodung cintai kapiaki bener lagi. Bener tangkiu.
Bereng bini kantor laki boleh mun landi laki. Ada mun laki mate. Banyak. Ula tak pati percaya mun reng bini ting laki mate pah nangis te patian tu tak pati percaya. Bulan di datang keri berin ging-gingan mate lagi nah. Aduh Ustaz, derem Ustaz, malam mati lagi gula Ustaz, jarang malam lagi odi Ustaz, tekawang, Ustaz, pah derem Ustaz, derem gula ni kata derem mangko ni pas derem mangko, tekawang, bani laki na saya pikir, bani derem batang laki kuburan bani, derem mangko, Niko si banyak sampang muni kanto guna tak ngocak tak kok molen deki yamba ngki gula yamba kamma bai gula siap lang amba mbian kasa gula moli ya buruan kasa terus lagi ngki cek percaya mun keng cinta ke Rasulullah ka biaki mun karo ka bini nambian andi pese cek bagi kapi pesen ba ilim seleber boleh ara mun kodung mele kincu ban lipstick ka biaki ro bagian ni bini ro mun mpian mate ka ala ke boleh cak kerja ka bener mun tak percaya gula tanya mangkene survei umpama laki mpian mate mantan lanceng umur ada amin sekali kak berarti mpian ro mate kabi umpama laki na mate mantan lanceng umur kutapan mate tretan pas bodo orang pamekasan kota mpian alamar mpian andi mobil genteng ki andi jabatan mpian anda napa punten Anda kak, Anda empian kita mati lah laki boleh. Terus lagi. Jadi saya pertama aja sampai lepas dari ilmu agama, karena ilmu agama saya bisa mengenal lagi dari kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kengai ajar ilmu malarat, ngajar pada malarat. Serenah orang ajar kak dinto beda telok, seharus ekalakoh. Seharus pada semangat. Nomor situng orang tua, nomor dua murid, nomor telo ustad dah. Sehingga dari saking malarat ustad ngajar, ke khoni liasin lamba anyanyi ki nyara ceramah nah. Tak kempang malaen nak kana santre ki anguan ngala patoroan sapeh ko. Mun sapeh pecot langsung norok bunte, mun santre pecot ring tua nangi beare ko. Bener. Jadi ilmu pertama mun tero gula ban panjenengan tak lepas dari kanjeng Gusti Nabi Muhammad sampai lepas dari ilmu. Nomor 2 mun tero kaula kalaban ajunan tak lepas dari kanjeng Gusti Nabi Muhammad sampai tinggal lagi salat selemak bektoh. Salat pon apa? Penyareng salat pon apa? Ulari barin ajalan ni kan, ni banyak ring dek ni kan ni. Kenapa nyaman ni? Kenapa? Kenapa nyaman? Lakin saya rasa dengan dokter. Ring bekasan, bener. Keng umpama ajunan dengan dokter tanggi, menteri paling cepat ambu. Keng muntah dengan dokter, abini polem pian umpama laki na yu. Dari muntak ngandok dheure pah bini pole. Kamangu mbian ngandok dheure bentak ngandok dheure. Thun ngandok dheure iku ah. Yenten mun keng laki lakar ngandok dheure doa ki mentur cepet ambu de. Mentur ambu ya Allah ada ya. Mun keng la tak mampu muntak ngandok dheure corae kapati ya. Ngireng nyator keng bening ngajek mun bisa ambu aki. Keng mun la tak mampu la tak kelar. Ya tore. Yang saya nggak sholat panik kerja sampai lepas. Mun sholat lepas Rasulullah tak bisa nyafaati. Mun sholat lepas tak diarepkan kangkui mate yang Islam kalaban iman. Ngecit ki, gula ngecit ki ya. Lapar nih kak langsung dapai pacaramah. Sholat saya tinggal lagi. Sanajan sibuk katipun apa sholat. Bagian lakian ajunan inalekana saya tekuk laku. Itikan bi Allah. Tak kira tak namung gula ben panjenengan saya tanya lagi. Enten. Bini ni tanya lagi kapi. Bini ni pada remah. Pakane apa? Asolat apa nje? Tanya lagi kapi. Melan na gula ben panjenengan reng lempung hi. Saya ngak bini na tanya lagi. Asolat napa punten nah.
Ki kadang selakek pada tak solat. Kalau mun ki pacaran tu sudah tahajud belum ya kau Pret taruh tak tahajud sekandir Tanya aki si bini kak, tanya aki si bini. Lek, mari solat lek, dia. Mau nak jawab, enggak kak. Mata solat, engkau emin kak. Ya mau nemin lah torot. Keng tanya aki, berapa hari lek kuah? Saan ampun kak, 17 hari. Le, mun 17 hari je benimin lek. Apa kak mincret? Mun mincret wajib solat. Sedua hari kodo, 15 hari ampun. Berarti kare 2 hari kodo. Katipan apa pacaran ngodo Katipan apa pacaran ngodo Mulai 2 hari ampun tak solat. Isya. Samampun mungkin pasitung saya. Mungkin tak mampu tinggal. Ben hari kala lemak saya kadito. Usolli fardhu dhuhri qada'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Cukup. Usolli fardhu asri marenika qada'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli fardhu maghribi qada'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Cukup. Ya kenca apa situ? Usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i rentengan lillahi ta'ala. Paling malaikat ngocak iya cong ngocak rentengan cong. Porque labing ko laku rentengan kiyah ko. Sehingga solat cek tinggal lagi ngi. Langkong-langkong mun bisa ke masjid berjemaah tinggi. Mun bisa ke masjid berjemaah tak bisa epok compok saya. Mun bini sekiranya teti fitnah te yang juraki kan kui ke masjid. Mun tak teti fitnah sesok kerso tak apa. Lapa ke masjid jaring mun sesok kerso maki aja kol telok malam tak kira bener yang nyala. Bener. Mun bagian siweng glowing ruas sedang ngodor aku sweet beko. Tinggal mun kira teti fitnah te yang juraki kan kui ke masjid. Kek lah kek mun tak ke masjid pas serogi bae. Lah beri rok mun tak ke masjid, mata pot repot. Gitikal kora salat bagi tak ke masjid. Keng mun orang nga salat ke masjid istiqomah ni kecepon ulama oleh empat oleh sapon apa? Banyareng oleh sapon apa? Empat. Nomor situng cepon manabi ajunan berjemaah ke masjid ku laku enalekana bingung nang arah mahsyar. Nang arah mahsyar tada sinolong. Bingung maka kaulah kelaban ajunan numpak masjid ko. Naung nang masjid sampai isirot kak dito oning sirot tetian setajem lepas ni kenumpak nang masjid gula bantian apa sabab asabab berjemaah ke masjid ya mun tak berjemaah ke masjid ya tahu ning gula berjemaah ke masjid mun selema lema kale penariban malam kining nang sobda ada mun sesakalian penariban malam kider nyandar bun bude engki mun umpama ajunan seminggu sekali ana salat engki ni kae pintu gerbang mun umpama krokeng tara kemi paling tendang bi malaikat wa nengi kembang roh engki ni kae kocak tompaan dadi parau ku lagu kapan buto kapan ni katretan kayak buto nungku angkat agulari barin kaun jangan karaas paling ketepak raja ombok jo ombon 10 meter katon cutar gitu ya ngecitorot mata ngantok mungkin numpak perahu kapal iya bu gula sarang kalaban potra-potrana wakil bupati Sumenepnya Eva bedera alim bedera hakim kuta etekku hapina awasiat kabini na sengak munengko mati ci ala kepolele eko engki nikah sampai toles beri saking bingung nang dalam kapal coba eleng-leng. Lada magulan ng bubantian mo ni mahsyar. Kulak ku mun pahtaan di tompaan. Aing ke kamma. Mangka na ni ka masjid rabat di. Ni ka kita atet tila kotor kapi Allah. Ki bagian ni ibinin ro nyumpang. Lakin ro nyumpang ki. Ciye ke lu. Mun cerai kan biasa ring kanto. Ciye. Lebih-lebih ke masjid ke perjuangan. Nomor 2, masjid panika cepon ku laku mun gula ben panjenengan entar ke masjid kalau ben catatan entar asolat ke masjid berjemaah ke masjid maka cepon Allah langsung saya ngambek gula ben panjenengan padahal ben orang entar umroh pah yambek ke bandara bunga tak bunga empian lakin nah entar umroh yambek ke bandara se umroh bunga apa punten bunga leni kepada benring berjemaah ke masjid ku laku bunga karena yamba sareng Allah Subhanahu wa taala. Senomor 3 kaula kalaban ajunan mun berjemaah ke masjid maka
muani ka nur oleh cahaya. Kapi ku nak ku nur. Lampu teti lampu. Beni kerokeng muana kapi lampu. Mun reng lempu kan kero muana kadang. Nase kuring kengan nangkah. Mun muana glowing keng beben natalkah. Ha. Keng mun kulak ku orang seberjamaah ke masjid pun kan nur cahaya kapi. Senomor 4 kaulah kelaban panjenengan mun berjamaah ke masjid penaripan malam mun bisa berjamaah ke masjid maka cepon tu sana kak dintoy sapora kapi pada benak kanak seanyar ilahi raki Allahumma kata mangkin nih entar ke pengajian entar ke masjid pada benak kanak langsung mulai tandi itu sesakale lepas ngucak ke lakin engkau nak kanak lah iya engkau nak kanak ada iya apa tandi itu sesakale bener ini ki oleh empat panika. Lanjut. Senomor telok. Tak milo situng ah. Ampun cukup. Senomor telok terakhir. Aduh ya Allah. Aduh. Senomor telok. Kaulah kelaban panjenengan saya kocak nyambung ke Rasulullah panika. Solawat cek kalau pai ku solawat. Lebih-lebih sandi anak foto panika. Terakat secek mantini ke telok cepon ke basori alwi. Nomor situng Al-Quran. Mula tak bisa baca Al-Quran. Kebun kebasori alwi malang. Pakon pa banyak macam solawat. Cepon kebasori alwi kak dinto. Mun keng tak mampu macam solawat. Tak istiqomah macam solawat. Maka pakon pa bagus kareng tuan siki ibadah. Reng tuan siki ibadah ni kala hati ni sarang ajunan. Cek mangken ya Allah. Kareng tuan banyak ampon. Langin tengah kireng tuan kebayar soro bener. Banyak ampon. Banyak. Probolinggo ribarin. Yusir reng tuan bener. Ya Allah pahda apa? Pahdi anak foto mulja katipun apa? Manteri paling selamat kabri. Allahumma. Jadi solawat pa banyak. Tadu somat kak disaring tuan ahli solawat. Setiap asas saja pun oning asas aba komba aing kak disa aing sebede yebak, aing sebede drum, aing sebede tembak pasti mau sagi solawat pahisa saaki rasopna tadu somat boleh kini. Tadi tadu somat. Kemuslihat dan gak disa. Secara mana luar biasa menggelegar cek saya na buda masuk ke ateh sep dak ka rok tetet mal bisa cepon solawat malaman lah di antara lain siapa apa kale 30.000 kale benar ben malam mah 30.000 kale 30.000 nek ke acara mamonolo gula tening bitong macam solawat ni cak gila pada teding bitong ah. Solawat kapiaki solawat teka benari 10 kali mun mampu 1000 kali mun mampu boleh engki benari nama bola bisa 2000 kali mun bisa 2000 kali tambahi boleh sekak dinto jen tambah maka jenteng kipang kata Allahumma mun keng ruwet dari sabarang solawat Poncak kena selain solawat sallallahu ala Muhammad ya mun bisa mau solawat selain akata solawat naria Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman kasah sedikit holil as'ad Pak Ibu 444 ya mun gula benempian macam Pak Ibu 444 paling depak Kalimantan Selatan itu yang baca solawat ku gangku larwat pada ben apa bisa sumbi solawat ipa beres andi otang ipa beres kor majar ya muntah majar pakun ruwat engki beda kitab Pak dinto sekarang sarang Syekh Kiai Haji Abdul Majid tabetah kan to ngarang kitabnya mana Nubdah li Syekh Abdul Majid kak dinto beda debu sa kak dinto idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta fi haraj fasalli 'alal mukhtari min ali hashimin kathiran fa inna allaha yu'tika bil faraj panapa artena mak corak cengeng kabi keng tak ngerti arten sakak dinto gula ben panjenengan umpama gulaku stres resore ruwat teng peteng jak kudu keng nyedi ngabini nah pokon lah bingung ruwat maka panapa debun ke majid fasalli 'alal mukhtari min ali hashimin maka pabanyakkan kui moci ali hashim pasira kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun la banyak maca solawat maka debun ke majid paparing bi Allah beri bi Allah kente bi Allah kala ben kente
bunga kalaban kenteh jembar mak bisa karena sabab barokah dan sholawat keng nikah bi gule bagia mangken nih malam mangken pong ingat manabi ajunan umpamar wat otabe teka hajat ya pon umpamar wat keng tero teka hajat tero andi anak foto si bagus tero laki peraten nah tero bini peraten nah tero kaula kalaban panjenengan tak patiar wat pakon maca aki fatihah puna kanjing kuste Nabi Muhammad pasera puna Sayyidah Aminah contoh-contoh ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma al-fatihatu ila Sayyidah Aminah binti Wahbin al-fatihah ya mun tak ngangkui bahasa Arab karena tak ngerti Fatihah ada ke Rasulullah al-fatihah langsung Fatihah si nomor 2 kirimakinah ke Sayyidah Aminah al-fatihah cukup ampun lepas pada iya mun laki pamireng songkon oke takut malaikat temu bi malaikat dia tak tahu Fatihah ada ke Sayyidah Aminah pasera pun Sayyidah Aminah lek empian beri apa saya menoneng nyanyi Abdullah nama ayahnya apalah paltan nikah nih anak siapa mak nundur ya tak apal tanya akhirnya pasera aban Nabi Muhammad kan toy beri apa saya ongguan bentar nih siapa amplop nih kak bedah dari panitia ayo saya tahu asman aban Nabi Muhammad bagian nih ya mon bagian si watuwa ya seapan lema dari Nabi Muhammad ibnu Abdullah Sarah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin yuk saya oning lema empian kada siapa cung beri apa saya mungkin oleh pese panika mantar bi Allah paring taka hajat entar ke Mekah ke Madinah ya mun karo pese samplop ya tak kira cukup ke Mekah ke Madinah cek sending 20.000 ya mungkin lah tak mampu engkia jual panjenengan surat tanan nah terus lagi tiga lampon baca ini ki buruh mantar barokah Sayyidah Aminah ini sering dan gula kenapa yang maca kak dinto taka hajat ongku baca nih gula sampai atanya ke kiai situng kiai mak pas puna Rasulullah napa dia buna Arya nomor situng orang riyah itu malarat saya maca Arya malarat tak pati beda nomor 2 ari berhubungan ben Rasulullah pada ben empian andi reng tua ampun depak kaumur pas kirim Fatihah bunga teretan pada Rasulullah sakadinto mun kirim pun ya Allah bunga Rasulullah mangkana mun lama bunga Rasulullah tak hajat Allahumma amin Allahumma timun ongku lebur ke Rasulullah pabanyak maca solat manter paring na banyak maca solawat engki nya banyak sanajan sabolo sekalian tanghi benari sabolo tanghi ngereng maca solawat arang sarang muga-muga papanggian saat mangken ongku irabun na sareng Kanjeng Gusti Nabi Muhammad Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah Sallu ala Nabi Muhammad. Terus pengajian. Enten cukup ampun mantar barokah mantar manfaatah. Hikuah. Dia mula masuk hikuah. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Jika ada janda pirang boleh saya menikah di sini. Atuh. Janda pirang. Entah kerja. Bukan. Bagi kirneng kok kiayu. Sekadin to pamator saporan stage tenghi. Termanfaat mantar barokah. Tekani sekoni mantar bi Allah. Paring nanti ilmu semanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.